برئیس آلتانتان سیاستوان کرد ج آمده باکوری کردستان باوی که زندی میوانی میال سر و مجاره برئیس آلتانتان ایوار باش سلاوین خودی لوابن ترکیه دکاره لگل روجاوی کردستان و مرحبا علیکم السلام حسد لحف بکل گوری و بكرم اخوة سؤالي تكرار بك متام باش فهم نكر ترکیه دکاره به روجاوی کردستان لگل روجاوی کردستان و حسد رکفتنه بکه لحف بکه انا او ادعائي يعني خوستنا بيدا tam nezelale. Beri proje ser Suri perçebuna Suri bu. Yani yek parça le Bakur de Ali Türkiye yani bindeste Türkiye ve Ali Bahra Spi Latkiye Çaya Aleviye ve Şameji deste Bas ve Roşhlate Fradji deste Peyede ve Amerika. او بروجه او خواستن فلشي يعني انا نتيجيكي بروجيكي نو دركت هولي سوريا نبو سيچار parça يعني انا يكتي سوريا دشتغلن وسروي مسألة دجي تركيا انا رولكي مزن استانت يعني قزن شكر جوي روشده پیاده آنا چه ده فکره یعنی نممکنه که به 100,000 لشکر یعنی به چکره و روشلات ناوین دیرزور و رقجی داخل و بدنه دست پیاده یام پککه او نممکنه چما یک رژیم سوریه نو او تشت قبولناك دو تركيا قبولناك سي او اهل خلقي ديرازور ورقة قبولناك نممكن چونكي ديرازور سدي نوتو بنج عربن رقة جي سدي حشتي وبنج عربن باجاري حسكي يعني بخوا ناوي باجار جي تقريبا سدي شست عربي اجبر ويهاوي جرك بياده يبقى بككه بروجي خواستنا خوا بجوهر يعني انا روش نوي بله وتشار مادي تشار حيا ايرو يبقى بككه روشلات ناوين بدستكي امريكا وك ديكتاتوري يعني يك بارتي يك فكر اداره كري 250,000 كرد روجاوا انا ل كردستان باشور دي پشمرگي روش انا ل باشور دنن انا كسا نكار سياسة بك كار بك لمنطقة روجاواي ده جوي شكلي دجي لإيرو بيف ده أو سياسة نممكنة باشا بريس إجبر بيها بأزد بيجم أنا قور دقاكي مساعدة بك بله كرمك قور روشا نو أنا بيدا بككا چد بيجي خوستنا وان چيه دوره هي لفردجي سياستك نوح طبي سياستك نوح چيه اسكارم بيجم اري دوديا شر تركيا والرجيم سوريا نوح شر نممكنه يعني تشاوا نممكنه كي وهر السري يعني موافقيات نممكنه اجبر بيهاوي سياستك نوح شرط بله كرمك رئيس سلطنتان تركيا دبيجن نابكو
یپگه و هسده بمینه به یاوه بنرینات اوار داخواسته که کریاریه دکاره وره بجی کرن به 100,000 لشکر نممکنه یعنی وقتی از دبیجم پروژه که نو گرک کرد چه دخوازن مثلا اتونومی یانجی خوسری یعنی بیجم به زمان کرمانجی اگر ولو دفکرن کی جام منطقه ده یعنی عفرینه خوبانی حیا دریکی حمکو حیا عین دیوان او منطقه yani sinor çiğ yek. Dudu biçi şekil yani bıçak silah disa ne mümküne. Bes karın ev leşkeri peyede yancı adın ve cih bigrin ser navi leşkeri ceyşi askeri Suriye Nuh. Yancı idareyi heremede vek polis, muhafız vesaire. İjber biha ve ezdibêjim. Yani siyaseteki Nuh çiye? Eğer YPG, PYD dibêji ez wek berî yani ana pozisyona min çi ez dixwazim mulo devam bikim ew nemumkin e. Gerek eneke yani Roşhava gerek hesede çi bike ji bo ku Türkiye helwîsta xwe li hemberî wê nerm bike. Yekemin gerek tekiliyle hevdura çebibe. Yani tekili hem be Türkiye'ye hem jî bi rejime nû Suriye. Yani bi ser çi karın ittifak bikin. Yani bi kîjan şekil esas mühim ji wî şekline mümkün e. A duyemin jî gerek PYD bi Başûrê Kurdistan ra Birêz Barzanî re û enekese re و پشمرگه روج را تکیلی بکن یعنی جه سوریه نودا پوزیسیون کرد بشر به ترکیه چاوا وبه و اتفاق کردا و اداره نوح او خوسری یانجی تشکیدنه و چاوا کارن تسیس بکن او جی گرک تکیلی به ترکیه را به تکیلی به rejime Suriye nûre be û tekilî bi Başûrê Kurdistan re be. Ew tekilî eger şey nebe û dîsa dewam dike mesela ana gelek insan derketiye li televizyona we de jî yani ew şehredarê Diyarbekir Birêz Osman Baydemir derketiye Şeyh Murşid Maşuk Xeznevî derketiye gelek insan dibêjin ittifakê Kurda. Peki ittifakê Kurda çi ye? Yani ev gotin hoş e, bes gotina Türka boş e. Yani valayı. Serçi ittifak, serçi. Yani verin Ali PKK PYD bikin, ama şer'i Türka bikin. Ev ne ittifakı? Bale. Ev ne ittifakı? Gerek siyaseteki Nuh, bazareki Nuh, sinoreki Nuh o لسر ittifak da denge herkes sözü kelamı herkes ve cih bede yani. Bale. Berabere. İttifak evi. Hûn duwê bawerê dane ku mijara hesedê bête tevlîkirin li gel mesela danûstandinên AK Partiyê li gel Dem Partî û Ocalan? Ana Öcalan naxwazı bi Dem Partî ile qise bike. Yani Öcalan dibêje ez dixwazim projeyê xwe eşkere bikim ser hemû Türkiye. Yani rojnemawan, siyasetmedar, ne bes Dem Partî. Yani bila Dem Partî jî bi wan re be, bes esas daxwaza Erdoğan axaftina ji her kesî re. Ocalan. Bir havî ew yani haya belki haftakî deh rokî, pazdeh rokî tam bizzat nizanim. Çünkü malumata min ji Kurde tuneyî. Yani ez ne ji wî proje demim. Bes tahmîna min yani müddetekî kin da Öcalan jî ew daxwaza xwe, fikrê xwe
سر PKK PYD Rojava Tirkiye ve bibêjin. û bawer dikin peyama Öcalan ew gotina wî jî belê. Bawer dikin gotina Öcalan peyama Öcalan jalê Qendîl û YPG Hesedê ve wê were guhdarkirin wê bandorê li wan bike. Nizanim yani ew jî tişkî tewlî heve. Çünkü ana Qendîl jî PKK'yê Ewropa jî girêdayî gerek dewletlê da. Êku ji vî projeyê da yani projeyê Öcalan yan jî ew pêvajeyê Nuh de destek dikin wê qebûl bikin. Ziddê wî proje bin yani xusûsen jî alî Ewropa belki kısım Qendîl mümkünekî kabul nakin. Bes ew jî ne mühim e. Yani esas mühim bila spî û reş cuda bı yani. Yani Öcalan çi dibêjî, Qendîl çi dibêjî, dem çi dibêjî, gelê Kurt li nav Tirkiye û gelê Tirk li nav Tirkiye, gelê me li Rojava çi difikirin? Kîjan fikir, kîjan proje kabul dikin. Yani kîjan proje rasta zelalê ji bo bercewendiyê Kurdayê, kîjan proje jî ziddê Kurda, ziddê bercewendiyê Kurdayê. Gelek ew derkeve holê, zelal bî yani. Ji ber vê havê axaftina Öcalan gelek mühim e. Yani kabul dikin nakin. Muhakkak kısım wê kabul bike, kısım jî kabul nake. Bes esas mühim zelalî. Belê. Niha tiştek û xuyaye li ser asta Tirkiye. Hûn bawer dikin Tirkiye ciddiye dikare operasyonekê li ser Rojava encam bide eger bêt û daxwaziyên wan nehatin qebûl kirin weke wan xwastiye Hesede YPG hilweşandin? Ew çend sal ew fikra xwe her daim ez dubare dikim. Ziddê Tirkiye tişkî nemumkine ri rojhilatê navîn de wî cih bigire, qezenc bike. Ama gelek Kurdê me piştê xwe dane Ewropa, İran, Amerîka dibêjin ez ji wî rêda em ê bimeşin bila Tirkiye jî ziddê mebe em şerê Tirkiye jî karin bikin û em bi ser kevin. Ev nemumkin e. Nemumkin e. Yani vaktê Türkiye çûlu Efrînê li serê Kaniyê li Cerablusê jî wilo gotin. İşte Rusya nemumkine kabul bike. Amerika nemumkine kabul bike. Ew gotina walayê. Yani mixabin siyasetmedarê me wilo kur, dûr û dirêj nafikirin. Yani dibêjin em her tişt zanin, em zananin, em Ewropa nas dikin, em Amerîka nas dikin, em dünya nas dikin. Bes mixabin heya îro siyasetekî xurt ne anîne holê û tişkî jî safî nekirine. Wektê xendekê de jî hani hûn zanin li aliyê Diyarbekir nisêbînê Cizîrê xendek kolandin gotin em ê serxwebûn em ê îlan bikin, xweserê îlan bikin. Wî çaxî jî ez parlamenter bûm. Derket wî çaxê ew hewserokê partiyê me HDP Figen Yüksekdağ gotiye em piştê xwe em dana YPG û YPJ. Ez jî derketim mi got bila ew piştê wan danê me. Yani eger em li nav Türkiye xurt bin em karin alî wan bikin. Ew nikarin alî me bikin. Îro jî aynî fikrê xelet denin. Yani dibêjin Amerîka nehe nemumkine imkan bide Türkiye nikare têkevî ew jî fikrekî şaşê bi ziddê Türkiye bi şer bi Türkiye re nemumkine em Kurd gavekî ew netîceyekî êku em dixwazin qezenc bikin. Piştî tewqeyan destdayîna Baxşelî li gel hevserokên Dem Partiyê
بانگوازیان باخچلی جبوی هفدیتنا با اوجلان را روژاوک چی ببوی پیواجوه که نو دست پی بکه بشرا مثلا شارداری هاتنا نافده نه سیاست لباکور کردستان چی پی هاتیه پشتی وان بانگوازیا مری دکاره چاوره چی بکه پشتی روشا سوریه جی هاتیه پیش انا او زانی بون yani beri dume semeh çar meh zani bun yani Hazreti Xwe kirî bun bes siyaset medarê me tişkî fêm nekirin yani gotin Tayyip Erdoğan dixwaze dîsa namzet bibe Reîsî Cumhur bibe ji ber wê havê muhtacê dengê Kurdayê vilo fikrekî sivik halbuki ew proje mesela îro وزیر خارجیه سوریه نو یکی مدیادی بوی یعنی محل می مدیادی بوی مردین مدیادی بوی نزانم سروک وزیر işte filan kes بوی او حمول Türkiye خوندن Türkiye baş zanın yani gotuna min ev hazırti beri çend sal hazır kirini bes siyaset medarı mefhim nekirin İroji vakti leşkeri Suri ceyş asker ve tam tesis bi yani nizameki nuh ne mümküne ji velat-ı Xweda 7,000 insan yar 9,000 insan biçek devam dikin ev ne mümkünü yani ev gotina Baxçeli jî gotina devlet-i Kûrê Türkiye'yi yani Baxçeli ne şahseki vura ne şahseki vulo bigotuna araba hayallayı yani denge Baxçeli fikri Baxçeli axaftına Baxçeli denge devleti Kûrê Türkiye İşber bir abi gerek em wî pêvajo baş fêm dikin beşer bekuştin berejandina xwîn em ê neticekî derxînin holê بله د ناوا شاندن کو د چن امرالیه دا ناوه پروین بولدان و هر وها سری سوریا اون درجیته کرن دمه که دا کو برپرسندنن دم پارتیه حانا چما برپرسن نوی پارتیه هفسروک نوی پارتیه ناچن بیاوه لگوریوه او هر رو ناوجی هر دو ناوجی حیا آنا لزلاله yani rojnamewan dibêjin esas xwestina Öcalan dibe muxataba min ne dem partî bestem hemû Kurdin hemû Kurdayê hemû Türkiye'yi Öcalan dixwaze heyetekî fireh karşî wan qise bike bi axifî yani mümkün yek du sê şahs wê herin imralı bes muhatap ne evin جوی پیواجوی ده مخاطب نه اول انا مثلا هو سروک دم یکی نصیری عرب انطاقیایی انا چوی جم بافل طلبانی یا اخوامن چی ایشت جم بافل طلبانی جوی روژه ده بافل طلبانی دست ویدا چه یکی آلی تبکر چی هی yani و لگور چما چویه yani derdete problemete bi çi şekil karı safi bike ev hanım ji axaftine Xweda li Erebê Antakya'da civîn çekirini derket berî çend meh gotiye em neviyê Zekî Arsûzî'nin Zekî Arsûzî kî Zekî Arsûzî Zekî Arsûzî سه اساس مزن partiye Ba'se'nin Michel Eflak, Zeki Arsuzi ve Selahattin Bitar. Zeki Arsuzi evi çi işe teheyyi bi Ba'as partire ana. Yani ev fikir ne fikri Kürdi menin, ne ahaliye menin, ne geli menin. Yani çi işe meheye bi Ba'as partire. İşber bir abi yani ana siyaseteki Nuh şartı tekili bir Türkiye'ye, bir rejimi Suriye
وباشور برز مسعود برزاني له تكلي فرض اتفاق ancak بوي شكلي راس كار دمشي gelek spas برز altantan siyasetvanê Kurd di ji Amedê bûyî mêvanê Rûdawê bi hêviya rojekî xweş.